Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu sila esikuphathele khona izindaba ezithinta umaskandi laphana wengane zakwethu. Inkulu indaba laphana wengane zakwethu. uKhuzani uhambe waze wafika laphana wengane zakwethu lapho khona avakashele umndeni wengane laphana eyavuma ingoma yakhe ethiwa awubambike mfana wami laphana wengane zakwethu ezinkundleni zokuxhumana. Ubhale kanjena enkundleni yokuxhumana uFacebook uthe izolo ngihambe ngaze ngafika eNtumbane kwangenetsheni kwesenkosi uZulu eVryheid ngiyobona lengane eyavuma ingoma yami ethi awubambike mfana wami. Uncome impatho ke laphana wengane zakwethu uthi laphana bafike laphana bamhlabisa ngentondolo laphana wengane zakwethu wathi uncome nempatho abamphathe ngayo kuleya ndawo wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini. Uma umusha kule channel ngiyacela ugcinezele subscribe cenze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta. Uye kwaqhuma isibhamu